थानाय ब्लग खबर Hello guys, welcome back to my new vlog. Ini vlog hanya Lamsogu. No vlog apa ya sangai tong ni no title thumbnail lo iman kena. Ini vlog tamu. Ama putino ang baso chat tadi pun ke baso kisu. Kita mana mungkin phone no. Let's go. Guys, kita bukan channel mana mungkin nadi. Gitar. First time tamna नहीं है तो हम ट्राई खाई तो समझ रहे हो guys jab kemen dulu pajak nanti yang kemen oke yang saya tahu ada ekskul fishing na payah sangai to tai video no comment mu khai di comment ya bai no dui tinta bade comment ya guys nai de rokhum sunai thok ta boina ha town hall gana ro guys ta bukhe bazar fishing thangse nai imokhe melagor fishing ni road imokhe school fishing thanai imokhe town hall guys ta bukhe bazar pojak na disri yang bazar ge ta bukhe ro anek bisa poster thaba mane no thanai blog no khana thanai blog hobo ये बड़ी अच्छी बात कही आप Kita kantong ta ini bazar ni ni bangoi lugan proyek udah ti ini apa bazar kami pajak sini yang lombar bayi di hotspot di baru sini bazar kayak girja fishing se pajak nadi yang masuk berasi mone bagru ama pdi malai yang bano imoke school puskang main road yang ke bazar guys ta bukhe ani ex plus pajak yang nadi sini school bung ke Twiwandal higher secondary school angirona poi thangu class 12 jara ए रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना guys tene belong isugonum thaksinai eno channel kutal family channel subscribe khai di tai bell icon siniton di kutal blog nang bagoi save upcoming blog phaitong get next blog malai khai bye